Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndolivhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Zwiwo zwa cancer ya lila zwi khou anda kha vhathu vha miṅwaha i re fhasi ha 5. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha European Journal of Cancer. Ngudo yo shumisa data ya vhathu vha paḓaho zwigidi zwa 46 u bva ngei kha ḽa Switzerland. Tsenguluso yo itwa vhukati ha ṅwaha wa 1980 u swika 2021. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Geneva. Borasaintsi u bva kha ḽa Japan vha ri vha na ludungela malugana na uri ndi ngani ḓambatshekwa ḽi tshi tshimbila nga nḓila yo khetheaho. Kha ngudo yo gandiswaho kha eLife, borasaintsi vha ri zwi bva tsikoni nahone matshimbilele ayo a khou anganyelwa u vha na miṅwaha ya miḽioni dza maḓana mavhili. Hu na tshaka dza maḓambatshekwa dzi fhiraho zwigidi zwa sumbe na maḓana a ṱahe ḽifhasini, nahone nḓila ine a tshimbila ngayo i ya thusa kha u ita uri nḓila yao i konḓe u vumba, nga maanḓa kha zwipuka zwi tshilaho nga u ḽa maḓambatshekwa. Ndiye no guma mafhungo a namusi, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kho endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.